Gikundi kia ekuru kuma Karingene Nyaki West ni bakuromba urumwe na ngwataniro kuoneka gatigati ka atongeria kauntini ya Meru bakiuga nkuchanio ni itumite Mumeru akaga gutetheka ekuru baba baria ni nkuruki ya 130 ni borete atongeria guchwa uria bagakara nthi kenda kuthiria mpathu gatigati kao. Kundi kia Karimega gia ekuru kuma Nyaki West ni kimwe gikundi kiria gichitaniritie na kureta ekuru amwe enjira gwikanira na gukaniria. Batu ituteithanagia mwana akethira akorokete akaga fees itumuteithagia muntu akeja kwirwa ituthika muntu wetu no batu antu bakoro itubateithagia theri nyaturi itubabangite na raini itubateithagia na itukuromba tukethira twina uwezo nkoroki twateithia nyamara bangi tukoma gutethia twabateithia ndeta nara Nairobi ndathoma ndonora bandi dinyora bakuthithia bakothorania ekuru bakabaitana manto just much agriculture babaitana uria bomba ku save uria bomba ku invest na uria bomba kuthithia economic empowerment ni kenda o Mumeru onde arari omba gutetheka na rondeja gikundi na kia Karimaiga ibatura bena self help group na ronda bandikithiria ya CBO nikenda na Pedro bena thani nene egwikirwa bira bikeja amana bubu muthirwa na arua batiri menege ikaro biao betha bakiromba mono ndene kaunti Meru kuthwa kwina ngwataniro mono ya atongeria bonthe dikenda gutigira witina mbere ibukuonekana toriuga atiri mamu wetu tiga gwonkia bamwe bangi ukibakunyaga gote mwana oke uno mugongo ketha no tuciarire twinthe twonkie twinthe tungananie twinthe ukathora munini oku ukathora kathuri ukathora mamu ojongo gwetwa Kairemia enda bonthe no kabenda ni wana baku bonthe bagakura na tugeta na mbere gukurombera na kinyoka rabwega twenda bwega o turumia twanyira gute mami onge Meru batu tukarite ja batu tumureki Kenya yonde na nyate Kenya yonde ijande goro yonde no to basiasa ira chieku nderomba tore kuru baba tuiboromba kaunti yetu ya Meru ni gwatanire mami wetu kawira mwangaza na gwatanire na atongeria bangi aite ngugi na atongeria bangi no tuinyanja ira turi mukuru ageta saindie wa mukuru agete gwa mwana agete gwe utenjere ri au kwa nderomba kawira mami wetu na gwatanire na women rep na gwatanire na MCAs na gwatanire na kinarentore na bakathuri murungi so itukuromba governor na MCAs na atongeria bangi especially bambanirite na executive, that is the governor and the deputy governor bombe kukaranthe bombe kureta MCAs together na nturira Meru ikarwa na kura ibori kana kura iji twaringire William Samoei Ruto twamuringire kura chonde batu twachwire ja uhuru tuchwa na ndikira tumba kuona matunda ja uhuru ikira tumba kuona matunda ja thirikari iji irazima Meru yari na kanyo kamwe mwanka tweshimiane turi atongeri ba Meru no mwanka tuyuranie metho urokaririte giti kia utongeria Meru county oyuri ekuru bonthe ba Meru metho oyuri akuru bonthe ba Meru metho oyuri atongeria bangi bonthe ba Meru metho nikenda twitania Biblia iri uri nate antu bele bomba wetania ya choka ya tuyuririe ya tura neangake bagethora bawatanirite antu bele batumba wetane safari baterekenie kwa uturi atongeri ba Meru kira nkuromba inkuona chairman Wanjuri kaweka thera na murangiri na mbae iba kwenda Meru ewatana nebwega muno atongeria na akuru betu nkuruki bakere mantu ja methikari nturi betha bakiuga uyu kana impeachment ye kwerwa ekwere nturi tukaura mwana wetu indi tukamuthura twikirwa mantu no tuitwonete antu ibonete atukuthira ikyo gitumite batutonyera batonya gikathuri batonya kiri nturi na kinya nteto ciari nturi iji ikwaregwa ici orongo babo bokiumera tege ni mundene juju eto turi aja kwena kieni geto bone mpempe ore thongi ndeku akaja kuthabatare sene thuki igakuri aejanire mutharankari kana aejana Meru ni wingi aejana na aria kuraja ithuki cionde ciejete igita rimwe kwa unande batige kututhukiria mutana wetu rinturi ibatige kuthukia kathuri bagwatanirite Meru egeta mbere Muthuri Muriuki, Buru TV kuma Karimaiga.